Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereje banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoje abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ku igenekerezo rya mbere mu nyororo 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo kuva muri Nzero kukomeza muri Huhuma Ntwarante Ndamukiza Rusama Ruheshi Mukakaro Myandagaro Nyakanga Gitugutu kugeza muri Munyororo haranzwe n'imirwano ikomeye aho vyabaye bibi cyane muri Nzero aho izasarambwe zigaruriye igisagara cya Goma bidatinze muri Ruhuma mu kwezi kwa kabiri nibwo izasarambwe zigaruriye igisagara cya Bukavu gerereye mu manuko bw'iki gihugu. Zabaye intambwe ikomeye muri Ruheshi k'uyu mwaka ubwo hatangiraga intambwe ikomeye yagombaga kuzana amahoro ariko byose zero, imirwano yongeye gukomera. Ni kaba rero ari imirwano idasanzwe itangiranye n'uku kwezi kwa Munyororo nkuko tugiye kubirabira hamwe tukareba iri kugenda bitegurwa ndetse nuko bikomeje kugenda bihagarara. Force Nationale du Burundi ikomeje gukora operation zikomeye muri Minembwe, turareba iri kugenda biba kuva ku igenekerezo rya 29 Gitugutu kugeza magingo ajya ku igenekerezo rya mbere mu Nyororo aho turi buze kureba ibiriko biragenda biboneka mu bice bya Kabare Kavumu ahakomeje kugenda bisoko y'imirwano ikomeye. Turaza kandi kwabwira operation de vigorage tactique do bibogobogo yatangiye mu gitondo cya kare. Byose bikaba biri kwa bijyanye n'amakuru akomeye amazi iminsi ari gukusanywa na Service Nationale de Renseignement y'u Burundi ifatanyije na Demiape birebana natwirwaneho mu bice bya Baraka ndetse no mu bindi bice byegereye ngaha. Turaza kwabwira ibiri kubera mu bice bya Bibogobogo muri zone ya UGF Fdnb iri mu rugamba rufite intego mu buryo budasanzwe. Turabwira ibijyanye na strategie iri kwirakoreshwa, turabwira kandi corridor tactique, turaza kwabwira ibijyanye na infiltration, turabe biri kugenda bigaragara. Turakomeza tubabwira ibi kugenda bigaragara UGF na gipimo no mu bice byahitwa Rutabura. Turebe post avance ziri kubakwa na Fdnb. Turaza kandi kubabwira plan d'action opérationnelle do bibogobogo yahawe code ya PAOB igiye kuba yahindura byinshi. Turebe phase ya mbere yo mu rwego rwa sécurisation des axes logistiques, turebe uko bihagaze kuri tranchée défensive. Turaza kandi kurabijyanye na collecte et analyse de renseignement bahaye code ya RNSPS bigaragaza ibiri kugenda bikorwa. Turababwira kandi bijyanye na mission de reconnaissance. Turareba kandi phase ya gatatu irimo contre-offensive préventive mu buryo bwa préparation de neutralisation, igikorwa cyo kumaraho ndetse gikomeje gutegurwa. Turababwira compagnie de spéciale de combat zazanwe muri ibi bice. Turebe ibiko biragenda bigaragara mu bice bya Kavumu kuri phase ya gatanu. Turarebera hamwe ibijyanye na stabilisation et contrôle civilo-militaire, turebe ibijyanye na poste de coordination civilo-militaire iri kugaragara muri ibi bice. Turaza kandi kwabwira point stratégique, turebe ibijyanye na initiale militaire et commerciale, turebe base opérationnelle avancée mu bice byitwa ku Gishenyi. Turaba biri kugenda bigaragara ahazanwe compagnie de infanterie rule ndetse na paratuni logistique na unité de communication tactique. Turazero no kubabwira ibiri kugenda bigaragara birebana na regima y'ijana na 22 iri gukorera Ifizi yatangiye operation conjointe de stabilisation du sud Kivu yahawe code ya OKCCK. Turaza kuvyinjiramo mu buryo budasanzwe. Turebe système de communication moderne iri kwirakoreshwa mu buyinga bwa none. Turebe iri kubera kuri centre de commandement avant. Turakomeza rero twinjire mu biriko biragenda bigaragara muri phase de reconsidération. Turebe ibiri kugenda bikorwa. Turazero kwabwira sécurité communautaire. Turebe ibiri kugenda bigaragara muri ibi bice bijyanye na professionnalisme militaire élevé, ubunyamwuga bwo hejuru bwa gisirikare buri gukoreshwa n'igisirikare cy'u Burundi mu bice bya
za Minembwe werekeza Ibaraka muri operation ku Gishenyi turayinjiramo mu buryo bw'irambuye. Turaza kandi no kureba ibijyanye na phase de préparation opérationnelle igaragara muri ibi bice, turaba kantu kandi twumva biri kugenda bigaragara ndetse nuko ibintu bimeze. Banywanyi muze kwicarana kuri page ikomeye tureba kantu kandi tuve kuri bya bindi by'ibihuha tujye ku mirongo imbere rugamba y'amakuru utasanga hando. Tureba kantu kandi ngusabe rero udukurikire, kandi niba ari ubwa mbere udukurikiye tushonda sabone ntuzongera gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha vyibanda cyane ku mutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ndatangira nkubwira ko mu gihe ibikorwa vya gisirikare mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Congo bikomeje gufata indi ntera, ingabo z'u Burundi, Force de Défense Nationale du Burundi zongeye kwigaragaza nk'inkingi ikomeye mu rugamba rwo kugarura ituze n'umutekano muri aka gace gaherereye mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru yemezwa n'inzego zicukumbura umutekano kuko bigaragara kuva ku igenekerezo rya 29 Gitugutu 2025 kugeza amagingo yatubabwira ibingibi kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ku igenekerezo rya mbere mu nyororo. Fdnb yashinze ibirindiro bishya mu gace kitwa ku Gishenyi kari hagati y'ahitwa Kabara n'ahitwa Kavumu hafi y'isoko riremwa buri wa kane mu Bibogobogo. Iki ni igikorwa cyiswe mu rurimi rwa gisirikare Opération de vigorage tactique et de Bibogobogo. Ni kimwe mu bikorwa vya gisirikare vyateguwe n'ubuyobozi bukuru bwa Fdnb bufatanyije n'inzego z'ubutasi, Service National de Renseignement, hagamijwe gufunga Burundi inzira zose zishobora kwifashishwa n'umutwe wa M23 natwirwaneho mu kugerageza kwigarurira igisagara cya Baraka, uko bitangazwa n'umwe mu basirikare bakuru bakorera muri zone ya UGF. Fdnb mu rugamba rufite intego nyinshi mu buryo bwa strategique. Nyuma y'ibikorwa harimo gahunda yo kugenzura corridor tactique, inzira zifashishwa mu gutambutsa intwaro n'abarwanyi, gukumira infiltration, kwinjira rwihishwa kw'imitwe yitwaje intwaro bigakurwaho no gukomeza kubaka buffer zone, agace k'amahoro kabarizwa hagati ya Minembwe ndetse na Baraka. Umuyobozi wa Fdnb muri Bibogobogo mu butumwa yatanze yagize ati ibirindiro byacu byo ku Gisenyi bigamije gufunga corridor Minembwe Baraka. Twabonye ko imitwe nka M23 twirwaneho yari itangiye kugerageza gusatira uruhande rwa Mutumbara no mu gace kitwa Kamobombo. Ubu icyo kiho cyamaze guhagarikwa. Fdnb yari isanzwe ifite ibirindiro bikomeye muri UGF yitwa Kipimo ndetse no muri Rutabura, ariko umuvuduko w'ibikorwa vya M23 mu karere ka Bibogobogo watumye ashyirwaho poste avance mu bice bya Kisenyi kugira ngo hagenzurwe neza ibikorwa byose biziri kugenda bigaragara. Kuva ku igenekerezo rya mbere mu nyururu 2025 Fdnb yatangije gahunda nshya yiswe Plan d'Action Opérationnelle et de Bibogobogo PAOBC. Iyi ni gahunda y'ibikorwa vya gisirikare igamije guhagarika Burundi ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro muri zone Fizi, Minembwe, Baraka. Iyi ni gahunda igizwe n'ibice bine by'ingenzi. Phase ya mbere ni sécurisation des axes logistiques, gukomeza umutekano ku nzira zikorwa n'ingabo batwara ibikoresho. Fdnb yashyizeho check point permanent mu bice by'ahitwa Kabara, Kavumu, Mutambara n'ahitwa Kamombo. Abasirikare barimo gucukura tranche defensive mu mihanda y'ubwirinzi ku mipaka y'ahitwa ku Gisenyi. Kuko rero bigaragara hari kandi collecte et analyse renseignement kuri phase ya kabiri bijyanye no gukusanya no gusesengura amakuru y'ubutasi. Kuko rero biri kugenda bigaragara kandi bivugwa abasirikare ba Service National de Renseignement bishami rishinzwe ubutasi bari gukora mission de reconnaissance inzira z'ubutasi imbere. Drone zikaba rero zashyizwe mu bice bitandukanye ziri gukontorora ndetse no kugenzura amakuru biri kugenda biba. Mu yandi makuru dufite kuri phase ya gatatu hari ibijyanye na contre offensive preventive. Fdnb iri gutegura opération de neutralisation, igikorwa cyo kumaraho kuri position z'abarwanyi zatwirwaneho hafi y'ahitwa Murenge. Hari kandi compagnie spéciale de combat iri myiteguro yo gufata ingufu ku cyambu cya Kavumu ahavuga ibikorwa bya M23 byo kohereza
intwaro. Phase ya kane ni stabilisation et contrôle civilo-militaire, gusubiza abaturage mu buzima busanzwe no gukorana n'abayobozi b'inzego z'ibanze. FDNB bifatanyije n'abayobozi b'akarere ka Fizi irateganya gushyiraho poste de coordination civilo-militaire, ibiro bikomatanyije bya gisirikare n'abasivile kugira ngo abaturage basubizwe mu buzima busanzwe. Kugeza ubu rero ku Gisenyi hari kubakwa umuyoboro mushya w'umutekano ku Gisenyi nk'uko bigaragara n'uko ikarita y'intara Kivu y'Amajyepfo ni point stratégique hagati ya Kabara, Kavumu n'ahitwa Mutambara. Aha niho rero hahurira initiale militaire et commerciale, inzira y'ubucuruzi ndetse n'ingabo. Ubuyobozi bwa FDNB bwashyizeho base opérationnelle avancée, ikaba ifite compagnie infanterie rudre, abakomanda b'imbere, platoon logistique, ikigo gitwara ibikoresho, unité de télécommunication tactique ifasha mu guhanahana amakuru hagati y'Abibogobogo na Minembwe ndetse na Baraka. Umwe mu basirikare bakuru yagize ati iyi ni base yo ku Gisenyi, ni umutima wa operation nshya, naha dushobora kugenzura byose haba mu kirere cyangwa ku butaka. FDNB bifite V3360 tactique ku bikorwa byose by'umwanzi. Nubwo rero FDNB ikora ku butaka bwa Kongo, bikorwa byayo bigenzurwa ku bufatanye n'ingabo za Congo, Force Armée de République Démocratique du Congo, by'umwihariko regiment y'ijana na 22 ikorera muri Fizi. Izi ngabo zombi zisangiye amakuru y'ubutasi ndetse zirakorana muri gahunda yiswe Opération Conjointe de Stabilisation du Sud Kivu, code bakaba bari gukoresha OCCK. Umwe mu basirikare FDNB bukorera muri zone yitwa Kamombo yagize ati FDNB yazanye discipline militaire yo hejuru, bafite systeme de communication moderne, barakoresha radio crédité kandi bafite capacité de réaction rapide. FDNB kandi yakizeho centre commandement avance ku ndondo ya Bijombo, ahari haturutse ingabo zigiye gusimbura izari ziri kuri point 0 ndetse no mu hafi ya Minembwe. Raporo y'ubusasanguzi bwa FDNB muri Kivu y'Amajyepfo irerekana ko kwigenekerezo rya mbere mu nyororo 2025 abasirikare b'u Burundi bari mu bikorwa byo kugenda bigaragara nk'uko biri kugenda bivugwa. Kuri ubu rero hari defense ligne, imirongo y'ubwirinzi, hari kandi surveillance aérienne, ubugenzuzi bwo mu kirere ndetse n'ibijyanye no gukusanya amakuru. Muri uku kwezi kwa Munyororo biragaragara ko ibikomeje kugenda bitegurwa bidasanzwe. Ubuyobozi bwa FDNB bwemeza ko kugeza mu mpera z'ukwezi kwa 12 2025 hazaba hatangiye phase de reconsidération, icyiciro cyo gukomeza kubaka amahoro muri zone Bibogobogo, Minembwe na Baraka. Abaturage mu Bibogobogo bavuga ko kuva FDNB yahagera ikiri icyizere cy'amahoro cyongera kuboneka. Umuturage utuye muri ibi bice yagize ati mbere imitwe yitwaje intwaro yazaga ku isoko ikadusahura ikadusaba imisoro, ubu FDNB biragenzura byose, twishimye, turi mu buzima bwiza nkuko bigaragara. Ibiro bikaba bigaragaza ibikorwa bya FDNB ko bitari gusa mu kurwana ahubwo binaha rubanda sécurité communautaire binyuze muri action civilo-militaire nko gusana imihanda, guha abaturage amazi no gutanga ubufasha bw'ubuvuzi. Mu gihe intambara z'imitwe yitwaje intwaro zikomeje kuba ikibazo gikomeye mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Congo, FDNB biragaragaza professionnalisme militaire élevé, ubunyamwuga bwa gisirikare bwo ku rwego rwo hejuru. Kubw'ibyo mpamvu ibikorwa byayo muri Bibogobogo biragarukwaho nk'icyitegererezo, nkuko rero benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba babitangaza. Hagati aho mu gihe wahoze ari Perezida Joseph Kabila Kabange yatangije inama ngishanama zitandukanye ku mwuka ushize uteganya gushyiraho urubuga rwe rwa politike rushya, Moise Katumbi n'ishyaka rye Assemblée pour la République ntibashishikajwe no kwifatanya n'uyu mutwe uherutse gutangirizwa i Nairobi muri Kenya. ubwo yabazwaga kubijyanye no kubura mu nama yashingiwemo uyu mutwe Savo RDC. Christian Mondo, umudepite wo ku rwego rw'igihugu akaba n'umuyobozi ukomeye mu ishyaka rya Katumbi, yavuze ko uyu muryango wanze kwishora umushinga uyobowe na Joseph Kabila nk'uko bitangazwa na Media Congo.net. Christian Mondo yatangaje ko uwahoze ari umukuru w'igihugu ati Assemblée pour la République ntabwo ari wagon, igomba gukurikirana la communitive nk'uko rero bigaragaza
aya ni amagambo yemeza ko hakiri umwuka mubi hagati ya Katumbi na Kabila nubwo hakiri icyizere cy'ubwiyunge. Amakimbirane yavutse hagati ya Katumbi na Kabila hagati ya 2016 na 2018 igihe Katumbi yabuzwaga guhatanira umwanya wa perezida atenda kuba yarangira vuba. Nkuko bikomeje kugenda bigaragara bikavuga ko hakiri umwuka utari mwiza hagati y'aba bagabo. Hagati aho andi makuru akomeje kugenda agarukwaho nuko leta nayo iremeza ko ikibuga cy'indege cya Goma kizafungura ruko itanze uburenganzira. No umuvugizi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Patrick Muyaya yivuye inyuma ibyatangajwe kwigenekerezo rya 30 Gitugutu na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ubwo yari mu nama mpuzamahanga y'Ipari ku kibazo cy'ubutabazi mu karere k'ibiyaga bigari. Umuvugizi yagaragaje ko gufungura ikibuga cy'indege cya Goma bizaba gusa ari uko byemejwe na guverinoma ya Kongo ifite ububasha yonyine kuri iki kibazo gikomeye. Bwana Patrick Muyaya yagize ati ntabwo dushobora kwibaza ku byemezo nk'ibi byafatwa bitemewe na guverinoma ya Kongo. Ikibuga cy'indege cya Goma kizafungurwa gusa bitangiwe uburenganzira n'inzego z'igihugu. Minisitiri w'itumanaho wa Kongo yasobanuye ko ibisabwa bizagenga isubukurwa ry'ingendo n'indege mu kirere cya Goma. Nkuko rero bigaragara kubwe gufungura iki kibuga nibiramuka byemejwe bizareba gusa indege z'ubutabazi zemerewe gukora ku manywa gusa, kandi kizagenzurwa cyane n'inzego zibishinzwe za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibiro nibiri kwa mu gihe andi makuru akomeje kugenda agaragaza ko leta ya Kongo ihamya ko ibiganiro bya Doha bigamije kwica AFC M23. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo uramya ko ibiganiro bya Doha biyoborwa na leta ya Qatar bigamije kwicururo AFC M23 rigenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ni byatangajwe n'umuvugizi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kaba na Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho bwana Patrick Muyaya yatangarije ibi mu kiganiro kiswe Kivu na Biso gitambuka kuri televiziyo y'igihugu RTNC. Ibiganiro bya Doha byatangiye mu kwezi kw'Gatatu 2025 nyuma ya AFC ifashe imijyi ikomeye mu buseruko bwa leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo irimo igisagara cya Goma muri Kivu y'Amajyaruguru na Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, ikanashyiraho ubuyobozi bwa gisirikare. Kwigenekerezo rya 19 y'ukwezi kw'icyenda leta ya Kongo n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyize umukono ku mahame abafasha kugera ku masezerano y'amahoro mu ngingo zikubiyemo zirimo guhagarika imirwano, kurekura imfungwa, gusubiza ubutegetsi bwa leta mu bice bitandukanye. Ingingo itavugwaho rumwe n'itangazwa ry'aya mahame ni ugusubiza ubutegetsi bwa leta mu bice bigenzurwa na M23 igenzura. Leta ya Kongo iragaragaza ko iri huriro rigomba gukura abarwanyi bawo mu bice byose by'igihugu, ryo rikagaragaza ko ibyo bitashoboka. Ihuriro rya AFC risobanura ko leta ya Kongo nta bushobozi ifite bwo kugenzura ibice ryafashe, bityo ko hakwiye kubaho amasezerano y'amahoro aremereye agakomeza kubigenzura mu rwego rw'umutekano n'urwa politike rufitiye ubushobozi. Muyaya yatangaje ko umusaruro w'ibiganiro bya Doha uzaba urupfu rwa AFC kubera itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa andi mategeko atemerera umutwe umeze nk'iri huriro. Ati ndagira ngo mbibutse ko ibiganiro biri kubera i Doha ari ibiganiro bizabanziriza urupfu rwa M23 AFC kubera ko nta nyandiko yaba itegeko nshinga ryacu ihame rishyiraho umuryango wa Afurika yunze ubumwe yewe n'umuryango w'ubumwe w'abibumbye byemerera umutwe nk'uyu utekereza ko wayobora igice cy'igihugu nk'uko bimeze none. Ubutumwa bwa Muyaya buragaragaza ko leta ya Kongo yiteze umwanzuro usenya AFC mu biganiro bya Doha bihuye n'icyatanzwe ibitekerezo cyatanzwe na Kisekedi ku igenekerezo rya 30 Gitugutu ubwo yari i Paris mu nama y'umutekano w'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Kisekedi yagize ati ndifuza ko buri mufatanyabikorwa uri hano, buri gihugu, buri muryango mpuzamahanga ko mwashyigikiriye ishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro w'ibihumbi 2773 w'akanama ka Loni gashinzwe umutekano mu gusaba nta rushusho kwa AFC kuva mu bice igenzura ingabo z'amahanga zikava ku butaka bwa Kongo. Mu gihe Muyaya ashinga agati ku mategeko, umunyamakuru Edi Chilala yamubajije impamvu leta ya Kongo yemeye kurekura imfungwa isabwa na
M23 kandi zimwe muri zo zarafunzwe zikaburanishwa zigakatirwa hashingiwe ku itegeko ry'igihugu. Umujyajya yasubije ko kurekura imfungwa za FC isaba ari ngombwa kugira ngo nayo irekuri za leta zikiri mu maboko yayo, ariko ko mu kuzirekura bitazakorwa mu kivunge ahubwo ko dosiye ya buri wese izasuzumwa kwayo. Ati ndatekereza ko dosiye zose zitazakemurirwa mu kivunge, tuzasuzuma dosiye ku yindi kugira ngo turebe niba itegeko ritwemerera kurekura uriya nyiri icyo cyaha. AFC yahaye leta ya Katari urutonde rw'imfungwa zayo 700 yifuza ko leta ya Kongo irekura, zirimo abanyamuryango bayo nka Eric Nkubasha Bandu na Safari Bishori Iraq bafungiwe Kinshasa bakekwaho kuba abanyamuryango ba Alliance Fleuve Congo banywanyiri no kudufunze. Page y'amakuru akomeye yaragezweho. Niba ari ubwa mbere dukurikiye icyo ndasabore ntuzongere gucuka ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza byibanda cyane ku mutekano, politiki, kubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.